Mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king piyesta ri San Andres Kim Taygon, pari at martir, San Pablo Tianghasang at Ding Kayabera Martires. Antimurin pagmasusyantaya ing mumunang aldo ning Triduo para king piyesta ng San Padre Pio ning Pietrelcina, pari. Ing kekatamong kapagmasusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Robert D. Feliciano, kura paroko ning parokya ng San Jose, king San Jose Malino, Mexico, at Director ning Archdiocesan Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagyudig pampo ning anak po ning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginuta mong Hesu Kristo, anong kanino lame sa tamong makisulu, mantabe ke kayungan. At keka antimurin. Dimdamyo pong binanggit ng Charles ke katamo dening Aduang Pari at dening Kayaberang Martir. Nung pong pakramdaman nyo la, they sound Chinese. Po, San Andres Kim Taygon. Ita pong San Andres was the given name after the pureng kayang ordination. So, bala mo din inande pong Christian name. Ita pong metong Paul Tianghasang, itang Paul o itang Pablo, again sa given name as a Christian, uring megin la pong pari. La po Chinese, nune Koreans la. Na may trained la po by the Jesuit King Macau, na talagang burida din na duwangareti, at din karelang kayabi niya po, because Paul Tianghasang po yung may train King Macau, San Andres Kim Taygon is a native of Korea, na nung karin niya po may forma. Pilit do pong paputalan din Jesuit to train Catholics, lalo na rin young men, kempong pangapari. O nang po may kapami katago nagdad, ang gagatang point na pete dala po. Because inglawe da rin kareng Katoliko, revolutionary, ang po pambalamo ka no komunista la, because they favor the oppressed, the underprivileged. Wala mo tuturuan ang ka nung mag-alsa, na pinpubay na isipan na mag-alsa, papateda na la. Deni pong dakal ka rin ng Katoliko, martir, kaya bela po rin nga doon pari. Kaniti mo rin aldo, gaganakan tayo yung meto nga maulang santo, sabi dapin po sa modern day saint, uli niyang kapanauna na, atin ng television, atin ng camera na well-documented jabye. Po. At ikit da po, malino din isugat ka rin gamat na rin pong 5 wounds of Jesus, king kapamilita ng Padre Pio. Sikat siya po ken devotion na king Sacred Heart, ang po king Birhen, ano no ka rin nung lawenta mo po, anang katindi lugod king kapag masusyan ng Eucharistia. Kareti pong pagmasusyan tamo, adwan taming karelang kasaupan, kanitingal dong iti, at papunta king piyesta ng Padre Pio kem Biyernes. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tamo, ipanigapu tamo king ginuing patawaran ang pampasik na nga nakatamo. Aminan ko, King Diyos, Ama pamakalulu, at kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, King pamisip, pamangamanu, ampon pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kang nuan a Mariang kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kayo kapatad, ing ipanalangin yo ko King Diyos aginutam.
Ing Diyos alubos mayupaya pakaluluwa ng katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na kata sana kimbye alang angga. Amen. Gino pakalulu, Ginu pakalulu. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Ginu pakalulu. Manalangin tamo. Uy paming mayupaya, mananon na sana, intang gumpering kay kamartir at dananda keng tula, ingalimbawara, pasik nanganda, ing kasalpantayanan mi, at ing karelang panalangin, pagdalara keng bayong tetagan, iti adwan mi, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginu. Pamamasang ibad, king libro ning kasebyan. Tatayrane ning ginuing pamisip na ning ari. Anti ing mamagos adanum, payagusane ketang lugal aburina. Balana ning tao, king ustu ing sablang daraptan na. Oneng ing ginu, ya ing sisiyasat king puso na ning tao. Ing dapat king matulid at alang pa mga biran, babietula king ginu, kesa king pamiyain mong dakal, ayin sakripisyo. Alipan na laning kaymutan, at kapalalwan, ding taong tune mayap, at iti kasalanan. Ing plano na ning maingat at tao, mamungang dakal, o neng ing magmalagwa, muli mo king ala. Ing pibandyan ameyakwa, king ustong paralan, maglambat mawalangan, at iyatan na king kutkutan. Ing kapag nasandaring taong mayap, yaing dapat mayap, alalang lunos kaninuman. Potang ing taong mapaninsulto, miparusan ya, ing mangmang makapag-aral ya. Laluyang mabibiyasa, ing taong ating kabyasnan, neng kekayang sabyanan. Balo na laning Diyos abanal, ding pibale-baleda, ring taong mayap, at lasaka nala. Nung magmaklak-maklakan ka, king sa ingsing ding pakakalulu, potang ika ing sa ingsing, eka maramdam. Ing amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Tayran mo ko o Ginu, king dalanda ring kekang kautusan. Tayran mo ko o Ginu king dalanda ring kekang kautusan. Mapaladla retang makimalinis a pamibiyebye, retang mamintu king kautusana ning Ginu. Tayran mo ko o Ginu king dalanda ring kekang kautusan. Saupan mo kong kakulang aintindyan, ding kekang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan, kakong pibule-bulayan. Tayran mo ko o Ginu king dalanda ring kekang kautusan. Pinili ke indalana ning kapamintuan, ding kekang kautusan, ekula kakalingwan. Tayran mo ko o Ginu king dalanda ring kekang kautusan. Pagkaluban mo kong pamanalastas, banking mabilog kong puso, kakulang atuparan, ding kekang kautusan. Tayran mo ko o Ginu king dalanda ring kekang kautusan. Papanatilyan mo kong mamintu, karing kekang kautusan, uling kareti, ing ligaya, kakong kamtan. Tayran mo ko o Ginu king dalanda ring kekang kautusan. Kakulang tuparan, ding kekang kautusan, ngeni at king kapilan paman. Tayran mo ko o Ginu king dalanda ring kekang kautusan. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah.
ginuman tabi ke kayo, at keka antimurin. pamamasa kimaya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka, O Ginu. Dinatangya iima ng Jesus at ding kapatad ng lalaki, uning ilamilapit kang Jesus uli na ring dakal ataw, ating metong nga sinabi kang Jesus, iimayo po ang pongding kapatad yung lalaki at yung laking luwal at bulida kayong akit. Uning sinabi ng Jesus karelangan, iima ko at ing kapatad ko iladetang makiramdam at mamintu ing amano na ning Diyos. Maya pabalita ning kay katamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Kakuyad na po ng Ebanghelyo, dagdagang kepo. Kasi sabi na, detang makiramdam at mamintuking amano na ning Diyos, ila po kanuren kayang ima at din kayang kapatad nga na po. Pota pong ating kantaong kapag salita, dapat po kano, babyamin kay kang buong atensyon kay tao. Ewari na po. Unin nung mo babye, nang kayo mo antin dyan. Na po sasabihan daw, kailangan makabuklat kay isip, kita sasabihan na keka, kailangan masala ka mato, lalawin mo, tangyagan na ganang marilyari, matni ka balugbog, para po ne, matadamdam mo masalese, bangkanta, makapagsalita ka masalese. Kapag kwentuhan kay po Tita Doris kita, kabang mapanay na iming oras, pagchismisana ako po. May pagkwento kami po, uling mig-birthday ya po, kay ginrit ke, po may kibat yung busit. Ayali po. Yan pala na yung makibat. Kaya po may nga SIM card na pek at tinex. May kibat siya po, Pasko baya may kibat. Pero sabi po mo, ay agad may kapakibat. Yan pala, malikot tinex. Uli nga daya po number. Wow, dalawang number. May tinataguan po siya, kaya dala-dalawa yung number niya. Daya po number. So may pagkwento kami po about cellphone, SIM card. Anything about it. Sabi ko, lately napapansin ko yung aking service provider, pagkaraan ng 4 minutes, nagdulo ko na yung signal. Yung postpaid kaya po kasi. After 4 minutes ko, nang kahit sabihin, among, chapi-chapi kayo nakaintindihan. Nga na po, kaya bigla niya mo pumaputo. To kaya, katak na akong katakala niya pala. Puto kaya kabira-bira, damdaman kayo, tonting, kanan din ko pa sasabi, ala niya pa rin kasabi kung may putot. Kaya mahus siya po, among may putot ka, no ka rin kawari, nga ra po makanyan eh. Ne po katsura, mawawala po signal. Nanin kaya kayo may kaintindi. Nanin kaya tinya pala sir, among pinutot, metin ko pa mo sasabihan ka important, ay halike, daya mo yung signal. Pero kaya totoo, may sampu pupututan kayo, makulit nun totoo. Pero po tataga, nung lawenta mo, at tingnan mo wala, ita po ba yung point na nanin kaya, potang may daramdaman. Paano ka magsalita? Iwari niya po, potang may akakit. Pakanano mo ngakit at patunayan, ngarapin po, kaya pa magsalita mo. Nang kaya ngarapin po sasabi, mo ko pa magloko, hikit da ka. Nga mo pong may niwari niya po, you have a testimony on how you will speak because ikit mo. Ikit mo po, iwari niya. Dimta mo masalese, nakating. At importante po hanapin, open mind. Kanito, makatulang karanasan ko po, ayos ang kining ka na akong sakin, malambat na po itang sakin kong honor, bayo ko makot chinek ke po danom. Unining ka na akong kayabing nights pa po kanita, tsuken lele ko, anergo ka interesado, nawen-nawen na ako, kabang kakalkalang king sakin. No? Sabi ko, ay nga nakine, maburiya siguro king sakin nga ako. Biglat ke po itang ausanda po radiator, pididinan danom. Kay po nga laweng ke, kulang ya. Sabi ko po kaya, kumana kang danom. May koya po. Migbalik ya. Magdalaya may ito nga basong danom mamarimla. Nanang kayan. Manyat ko pong danom nga na. Bala nargo akong minum. Ay, ali nga ako din. Nantay ni radiator. Wari pareho tayong dalawin. Wapin po. Una nung kabit na kayan. Danom po. Kabit yan nga ako. Ali po. Inaman yun niya mo po. Kami po lang. It is not an open mind. Gets you ko po. At that time, ang kakit mo iting gagawa na, nung makabuklat kay isip, balo mo kay sarili mo, iting tutukuya na. Even without the details, obviously, pareho kayo pong makalawi kayong radiator. Sisilipan ming danom. So, buri na sabyan, danom yung pantunan mi, po ka na ako. Kaya radiator. Wari po. So, bala mo po, minsan kasi, mo isipan masalese, mo lalawin masalese,
Napin po na minsan sabi napin po, tamo ay tinjan. Kasi, tamo pakain pakabuklat yung kay katamong kaisipan, kareng bagay-bagay kimbiyeng harap po. Napin po tangkay, sabihan daw, ako wikit. Kasi, kang makafocus. Aranasan nyo na bang po ba itang ating magsalita keng arap mo, aliwa ka puli-puli po kayo, sepuling ating kang isipan kasi kahit katak na yung katak kayo, sabihan na, hoy, tinjan mo ko. Ana. Nang kayo ng pakim, nasa sinabi mo. Kasi po, itang attention mo, at yung keng aliwa, ka po makafocus kitang tao. Muwakakit, ita sasabihan na ng tao. Yari. Napin po na yung kayo, yung mag-intendency kay katamo, apin itang, tamo ay intendyan. O kaya, it is talagang intention tamong yapakintin dyan. Magsalita ya, makalaway ya kaya malawod. Nanong panamdaman mo? Ako buri pa kasabi. Wari po. Panamdaman mo po ite. Putang kay kanita, tingkan sasabihin nakasikaso. Buri mo sabihan, buri na sabihan, itang kasabi mo, interesado kaya ka. Buri na sabihan, itang kasabi mo, naburi sasabihan mo, puta naman panyar mo nan me. Sasabihanan me o tuturuanan me, bisa palang paturo, ngarapin po, tendency, pag ilagana ka, attention na, ilaut na. Yung hari po, may katkutang nyo, uwa mo, nang koneksyon na kayong gospel niyan. Pansinan niya pinibanghelyo tamo. Nino, rin ka na akong ima, rin ka na akong kapatad, detang biyasang, makiramdam, at mamintu, king amano ning Ginoo. Nasabi ko po kaya kayo, dagdagan ke. Itang biyasang makiramdam, makabuklat na puso at isipan, masalamat ang pumat ni balugbog. Baka nito, makapagsalita ka. Uling po tang mamili ka mo keng sasabyanan ng Ginoo. Ngarapin po, tuturo mo ka rin aliwa, itang buri mo mituro ka rela, ka talaga, may sarili king Ginoo. O buri mo mong damdaman, itang buri mong damdaman na sabyanin ginuke ka, nga totaling binis sarili mo kayang Ginoo. Ka totaling talagang may kiramdam, ka totaling talagang may minto kaya nga po. Ngayon nga po sasabi, bakit makani tayo sinabi, bala mo naman, pansin ni Mana ang po'y rening kapatad na, at chula keng kilwal, pakikitan demo rugo, o bakit makani niya pa sinabi, kintutunan po niyan, gagamitan ni Imana as a symbol na nipunitang makabuklat ay isip ang pumpuso. Masalamat matni balugbog. Kasi ganaganang sasabyan da kang Maria. Wari po, kang kwento na ng Ebanghelyo tamo. Akit tayo po yung personalidad ng Maria, makanining gagawa na, sisinop na kayong puso na. Wari niya po, kempong Station of the Cross, tikyani ng anak na binantayani kaya nalam na ng krus. Gawa na nga po, ining sasabihan ko kaya kayo, talagang binuglos na yung sarili na. Sabi dapin po kaya katamo, kaya harapan ng Ginoo, nung talagang sinabi mo kayong sarili mo, talatuki mo ko, bugnos mo isabla. Yan po yung akit tamo, karening martir, tamong yun yung aldong ite. Hanggang kamatayan. Very faithful lang. Ilapang mentong paralan to be converted to Catholicism. May garal na paking aliwang bansa. Sabi natin po, mentala pa Macau, Paul, bangkata magaran mo ka rin. Pamilit do rin sweet ang pari mong talaking Korea, bangkata mas dakal na parang mituruanan tungkol king kasalpantayanan Katoliko. Talagang binyering buo until death. Padre Pio, baluta naman pimiyaging biyanan Imbeging biyanan nung nukaran talaga naman. Even confession nga na po, ning kahit talagang magbabadya kung for confession, entertain nung ang din taong pupunta ka rin. He would celebrate the Mass. Ita po ka nung last Mass na, nung akit yung itang bidyong piyapakit na, kikya-kya. Uling talagang bubugnos na yung sarili na, o kitang kayang gagawan, kitang seremonyang gagawan, kitang misang kapag masusya ni lituriyang gagawa na, o niyo po yung adwana ng Ginoo, kaya katamo, sasabihan tamo, nining anak kapatid na, nining imana, detang buo, ababiera kayo. Mo po, sabihan tamo, we have our failures and weaknesses na ning kay papalpak tamo harapanin Ginoo. Pero isa na maging sangkanta po, lumaut daw tayong sarili tamo. Mas maging sangkanta banta, lalo tamong lumapit, balo mo our weaknesses, yung strength tamo mo, apining Ginoo, kembiya tamo, willing,
ken gospel na sasabyana, ninureto, kamagana, kaluguran, pengari, pindetang abibiyede buo, makabuklat tayo isip, masalamat matni balugbog, banta makapagsalitang masalese tungkol keng Ginoo. Talakad kayo po para keng panalangin dimmalda. Manalangin tamo, king Ginoo, bang mga intulid tang mo maging kapatad, no? Kapamilatan ng pamakiramdam at pamamintu karen kayang amano. Nga tamo pong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ikeng kapatad mo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ikeng kapatad mo. Para king banal a kapulungan, dagdagana sana ing kayang kapag malasakitan manaral at papamintu king amano ning Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ikeng kapatad mo. Para karing atso king kapamahalan, masapsaplasanang magobra, ban apayiralda ing kapayapan ampon lugod karing karelang sasakupan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ikeng kapatad mo. Para karing ebisang makikasundo karing aliwa, at alastas da sana nung nuanti ing alang Diyos dang kesyasa na buntok, ami kakawani mo naman karela king Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ikeng kapatad mo. Para kay katangang makatipon keti, matula tala sanang tanggapan busal tamo, ring palpikasalang sinisi at migbayong biye. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ikeng kapatad mo. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo ban miligtas kaniting COVID-19. Kapaldanan karing miyapektuan kaniti, ring kapag nasan da ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kakatamong arkidiocesis. Para karing kapagnasanda ring sablang magdebosyon kang San Padre Pio ning Pietrelcina. At ring kapagnasanda ring kapatad tamong magmasusi king Aldo ning Karelang Kebaytan, lalo na i Maria Luisa Abril Canlas at Alexis Reyes. Iyulino sana king kayaryanang maligaya ring kapatad tamong meyangu na biye, lalo na ring meyangu biye pauli ning COVID-19. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi, ikeng kapatad mo. Uy paming atsubanwa, kalupan ning pakamalan ng indu ning anak mo at ding kekang kapatad, parati kesa ng makiramdam at mamintuking kaburian mo, bang matunggekeng kapatad ning bugtong mong anak, iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas.
Manalangin kayo kapatid, bainting kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy pamimiglalang, tanggapan mo sana retingayin ning kay kambalayan, kabang parangalan miing pamaylasa at kamatayan ding kay kamartir, San Andres Kim Taygon, San Pablo Tianghasan, at ding kayabera. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. In ginuman tabeyo ke kayo. At keka antimurin, Itasyularem puso yu. makatas na la king Ginoo. Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ampong matulid, impuryan, ampong pasalamatan daka, kapilan man, ampong nukarin man, o igpa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Ding banal mong martir, is San Andres Kim Taygon, San Pablo Tianghasan, at ding kayabera, tikyanda ing alimbawa ng Kristo, at dinaunda ing karelambie para king ikaligaya ning karelang lagyo. Ing karelang kamatayan papasyag da ing kekang upaya asas lagking kenan mi anting tao. Pipilinan mo ring may na at pasik nangan mula king pamipatutura keka kapamilatan ng Kristong ginumi. Uli na nito, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit miing kekang ligaya. Layon makabe kami kingalantok ng dampamame kapurian keka at ngamingan pupuri. Ika penimbanal o igpa, iking sibul ning sablang kabanalan. Uli na nito, ipanig ka puming itugtugme ing espiritu mo, antimon titipang ambun karetingayin mi, bampagbananala at para kay kami, gawa na lang katawan at daya ning kinuming Hesu Kristo. At atandanan mi pakanitang bengin mi panganyayayo, at bayo na ku sa lubdinaw ning biyena, kimpamaylas sa ampong kamatayana, kingwani in tinape. Pepasalamatan na kaampong pinuri, piraso ni iting tinape, dinuang ne kareng kayan disipulo ngana, kunanye iti, ikongan, at kananye. Uling itiya, ing katawan ko, ami daon para kay kayo. Makanya mo naman kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayo, pepasalamatan na kaampong pinuri, dinwang naiti kareng kayan disipulo ngana, kunan iti, ikayungan, at minumko kaniti, uling iting kalis ning daya ko, indaya ning bayo at talangang gantipan, amibubu para kay kayo, at para karing sablan tao, ban kanita, may patawaran lading kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayo po yung misteryo ning kasalpantayanan.
igaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ang pompangasubli ng mebye, daraon mi kay tintinape ning biyempo ning kalis ning kaligtasan, lay min pasalamatan keko, impepalerian mo kaming matampang tala kadarapan mo ampong sumuyo keko. Ikamingan sana misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan mewo pa, ing banal kapulungan mo makalaganap king metu yato, bang miganap king lugod, kambe ng Francisco, ing Papa mi, i Florentino, ing Arsobispo mi, i Pasiano, ing Obispo Merito mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mo na naman din kapatid mi minuna ng Pepe Nawa, kimpihong kapanayan, kimpamanyubling mebye. Idala mo lo, at ding sablang mayangon na biye, kimpakalulu mo, kita masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gawan mo king ang karapat dapat, magkamit kimbiye alang angga, bang kambe ning wana Birhen Maria Indu ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe rin wana apostol, kambe ng San Andres, Kim Taigon, San Pablo Tianghasan, at ding Kayabera, isan Padre Pio ni Petresina, isan Lorenzo Ruiz, at kambeda ring sablang banal ang mabibiyay kalugod-lugod keka, king keka bading panahon, apurian ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Hesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena ampo keya, kagum ning banal ay Espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka, o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Amen. Kimit mong kapanaligan king igpa, mausta mo po kaya, karengamanong mituro kaya katamo. Ikabus mo kami kisablang Maroko ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan kim panahon bi, banking kasopan ng pakalulu mo, mitimawa kaming parati kim pamanalipan ng kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan kisablang kaligaligan, kabampanayan ang pompagsadyan mi, impanyatang namit mo ligaya, nintala pangabus ming i Hesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman kingalananga. O Diyos ay igpami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na kareng apostol na, ing kapayapan lalakuan ko ke kayo, ing kapayapan ko babya ko ke kayo. E musa na babalik danding kasalanan mi, nunepan sinan ming kasalpantayan na ning banal kapulungan mo, at pamayapan ng pompisan metong may agpangking kaburian mo, ikam mabibiye ang pumagari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginu, mantabe sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Pakit tamo po, mikakametong tamo king kapayapan po ke kayuan.
Nyo ing kordero ning Diyos. Nyo ing milalako king kasalanan ning yato. Nuan la ring mayaus king apunan ning kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, my Jesus, in the breaking of the bread, the light which disperses all darkness, the force that sustains me, the unique joy of my heart. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, makatanggap communion king pisikal aparalan, abayan da kayong ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka may king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ni ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Abe-abe tayong pangadyan ngeni, ing panalangin kang San Padre Pio, ning Pietrelcina. O kaluguran as San Padre Pio ning Pietrelcina, migmarka king kekang katawan, ing kasakitan ning Ginong Hesukristo. Inakume ing stigmata, pibata, ing sakit king katawan, at pamisip, at tune, at alangpatad apasakit, king kekang kaladwa at katawan. Maniga po kami king kekang panalangin, at anggapan at pusanan, mayanyaman o mabayat, ing krus king biemi, keti king yato, at iyampang deting kasakitan king Gino, kambening pangakong king bie alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, papanatilyan meng mabunga karing puso mi iting Eucharistia, ating grasyan tinggap mi kaniting kapiestan ding kekangnuan a martir, San Andres Kim Taigon, San Pablo Changhasan, at ding Kayabera. Ipagdalara ke sanang kaligtasan at kapayapan. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Ing Gino mantabeyo ke kayo, At keka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos, lubos mayupaya, kilagyudig pa, poning anak, poning banal na Espiritu, Amen. umena kayo king kapayapan, mitutuburan kayo. Salamat kin Diyos.
la tingangang malempig dalamong lama metulalang dakal ke kaasalamat kasalbang tayo